Nou pral plase support avèk rezistans pou stok Microsoft pou nou ka konen ki le pou nou rentre sou mache ya, ki le pou nou soti avèk konbien kob pou nou achete ou swa van stok sa, e si ke na fe opsyon ki strike price ke nou dwe chwazi le ke na fe put ou bien call. Ki sa support ye? Support se on pri, se on limite. Chak fwa stok la ap desan, li rive nan pri sa, li frape, li remonte anko. Le pri sa kontinue ap monte, la monte, le rive nan plafon sa, li redescend anko. Ki jan pou nou etabli support avèk rezistans? An nou komanse avèk rezistans. Ou pral determine pattern pou wè koman pri yo ap mache pandan jounen ou bien nan lè ki ou chwazi ya, wap gade ki kote pri sa li rive au mwen 3 fwa epi li redescend anko, e kote ke nou plase lin sa, na kou determine li, wap klike sou li pou l ba ou an plus, la ou men ou prale si ou vle pou achete nan pri sa ou bien van nan pri sa. Generalman, moun kap achete yo a mwenske yo ta vle long Microsoft, yo pa fe on buy stop. Men si moun nan gen tan genyen stak la, li menm li ka plase on sel limit. Lè ke ou fe on buy stop, wap mette priya on jan pi wo ke rezistans la, kote ou mette $510, ou di sistem nan, une fwa ke stok sa li menm li rive, li depase lin ou te mette pou rezistans la, pou l prepare l pou li van pou ou, e lè ke li pral eseye redescend, li rive a 509, pou sistem nan otomatikman, li menm li van pou ou. Nou pa gen kob sou kont nou, se pou sa ke ou li ekri deposit funds, men si ke nou te genyen kob, li tap ekri by Microsoft. Men, na pou fè men bagay la anko la, nou plase support nou, rezistans nou la, konya nou vle fè, on sel limit, nou kal mette li a $510, ou kal mette li a valè kob ki ou vle, sa se paske ou gen stok sa, ou vle profite, ou di ke stok sa, lè ke li rive a 510 pou sistem nan prepare pou l van pou ou, e ou ka mette li pou valè jo ki ou vle ya, men nan la, kom stok sa nou gen ni, la pekri sou sel Microsoft, ou ka fel pou jounen yan, ou ka fel tou pou 90 jou. An nou gade konya pou support wa, menm jè pou support wa, wap gade ki kote pri sa, lap desan, e pi l rive nan faz, li remonte anko. Ou ka chwazi a partir de la, ou ka chwazi a partir de la, men ou menm ou ka di, wap chwazi la nan point sa ki se 505, e ou ka ale pi batu ou ta vle, ou te ka ale jusqu'a 504, si ke ou ta vle konsidere sa, ke anpe le moun ka fe. 504, ou plase plus sou la, ou kal fe on buy limit. Buy limit la, ou pral di, sistem nan, sok sa li men, li a $506, men, mba vle achete l a 56, mba pa achete a 504, 503. La, ou te di sistem nan, sok sa li a 506, men mpoko ap achete, mba pa achete l rive a 509, 510. La, se kontre la, ou di wap achete a 504. Ou klike sou buy limit, e pi ou mette 503 si ke ou ta vle, ou ka men mette 500 men, e pi wap sistem nan, la achete pou ou ka fel pou 24 tan, ou ka fel pou 90 jou, pi devan nou ka bo detay sou sa. Men kom nou pa yon kop sou kont nou, li montro deposit nou funds, men se ke nou te yon kop, it aplike, it ap ba ou, by Microsoft. Wap fe men bagay la, anko la, a 504 la, pou sell stop, se ou menm ki gen stok sa, ou vle vend ni, ou wek stok sa ap desan, ou di ke depi ke l ta arrive a $503, pou sistem nan prepare pou vend pou kom mwen genyen Microsoft, li ban opsyon pou m vend ni. Ou ka aplike menm sa yo, ou menm pou fe opsyon trading, ou kreye on limit la 504, la tou ou mette 509, donc ou ka di ke ou menm ou pral chache on strike ki si wap fe call ki 509, 510, si ke wap fe on put ki 504, 503, ou ka determine ou menm ki lè pou rentre, ki lè pou soti, et apre sa, ou ka etabli stop loss.